اندام سکرتاریا امرالی ویسî آکتاشی دو کنفرانس استانبول ده نخشره که برفره جبو چارەسەریya پرسا کرد پیشکش کرد. آکتاش را گاندیا کو انتگراسیون دموکراتیک نه asîmîlasyon نه جی xweradestkirin او آواکرنا جیانه که هفبش یا لسر بنگه حقوقی او گود کو بنگه ها و ویزیونه سیاسه سرکنه کو دوی لپارلمان ترکیه ورنه درخستن. ویسî آکتاش دست نشان کرد که انتگراسیون دموکراتیک وکه دامزراندن کماری اگاوکه گرینگه و او وکی ریاسیم یا دنابرا asîmîlasyon و جدا خازیه ده پیناسه کرد. آکتاش گفت او نه سرکفتن عالیه کی و نه جی رادستبون عالیه کی دنه. او یک بونا لسر بنگه وک هویه تا که هر ناسنامه یک برومت ده جه بگره. آکتاش آماجه به تایبەتمەندیên سەرەکە yên انتگراسیۆna demokratîk jî da û ew jî jêr 6 xalên سەرەکە da rêz kirin. Yekem, naskirina dualî ya hevdû, yani qebûlkirina nasnameyên etnîkî, zimanî, çandî weke aktorên siyasî divê li gel mafên takekesî, mafên kolektîv an ku ziman, çand, bîra dîrokî jî werne naskirin. Ya duem, welatîbûna wekhev û prensîba wekheviyê ye. Yani habûna hemû civakan di nav heman sîstema siyasî de bi mafên wekhev be divê mecbûrî wekhevî ji bo civakê neyêkirin belku xwedî statûyeke wekhev bin. Sêyem muzakereya demokratîk û dilxazî. Entegrasyon bi zorê nabe bi îradeya azad û diyaloga berdevam ya di navbera dewlet û civakê de pêk tê. Çare yekîtî di nav cudahiyê de. جداهی وکه گف نای دیتن وکی دولتمندی ته قبول کردن اف برواجی کردن asîmîlasyon و یک پرستیه. پنجم مکانیزمین ریوبریا دموکراتیک یعنی پاروکرنا دستلات ده ریوبریا خودجهی ده وکرنا کانالین بشداریا سیاسی و رد کرنا سیستم قیومان و کارین آنتی دموکراتیک. ششم بنگین حقوقی و دستوری نه. آماده کرنا یاساین آشیتیه مسوگر کرنا مافی زمان و چاندی دستور ده و آوا کرنا مکانیزم عدالت دما و گوهزیده. یاساین که اجلان پیشنیاد کرنه امیوان را بگینن یکم یاسای جواک دموکراتیکه. ام یاسا لحف کرنا دموکراتیک پر آلیبون و چند آشیتیه دخه بن گارانتیا دستوری و ری لبر نیزیکاتین دابشکار دگره. دوم یاسایا ولاتیبونا آزاده. ولاتیبونا وکف آزاد و گارانتین حقوقی بنگه دیگره. پیوندیا ولاتی و دولت نه لسر ناسنامه یا نتویه بلکو لسر گریدانا وکف یا به دولت را جنوب پیناسه دکه. سیم یاسایا دموکراسیا خودجهی یا برفرهگیریه. ریوه برین خودجهی خورد دکه حشکیا ناوند پارێزیê دهحەلîne û beşdariya gel ya di biryaranda teşwîq dike.